Kirinda nikihuwa nakwata kirinda nikihuwa ndayikite niko tulivo bukaga kirinda rundi kimara kuno abantu abari kutura hina no mugero guborekero kukwatwaho ahamwe no kwerarikirira ahabo kugira ngo bo buri jone baturane bakozesa mizi ku rugo mu mugero gu na munonga ombwire obwe cyanda kino busasa hano akwite turenga kuri no mugera go yituguno kwa Felix ambi tukora abatunze bensamaki bayitu abembazi bakufwa yito tutamwamani batakutamani miringo etari yemwe nemwe eyo kubasa kuyamba omugero gu hariho okweyongera okumanya uko abantu bine kubika akasasiro okubasa kushomesa abantu oku obuhangwa bwensi bwine kutwazibwa otireho n'abantu abari kufayo bakabasa kurugayo bakagumana bakoranye kundire bari kuyakasasireji omigera bitu ebimwe nibimaramani abo kugira ngo abantu bagaruka bakwata akasasiremwe bagaruka baginaga omizi tona kitulira mu kasasiro twine cyokora tumanye tujya gukora tutabebembese tubakwijya tubakora kisaro cyona kisikalire kumwe iyo habwanye ngo umuntu nimbereye bo muranga n'ibirenzera n'isteka hari abebembese becala abatakufwayi angirisi tukurenga kusemeza muno bitatutoka kabakozi bitabemeza bakufwayi nakati abo bushoborozi okuruga omuri Fort Portal Municipal Council bagira ngo bamanya obuzibo obu bari kugira ngo ashemerire kugire cyakora okubasa kutasa omugero gu Richard Muhumza Orimeya wa Fort Portal Central Division nagira ngo bari baronda emiringo etari yemwe nemwe okuba kubasa gukora na n'ikizibeki French Development Agency ekaboningo bize ku akatale ka fuel market ya fuel market so as council we planning either abantu abakubehaho kabashitinga tukabateka kichoka kindi rundi kombeke kisika cha amani tukaprotectinga ekisabe Muhumuza na inango abasekurugana n'ebitongore ebitari bya government otireho n'ebitongore ebya government biteke musente on projects ezigenderire kureba ngo emigera nkeji yabasa kurindwa kurungi unless if we have a very serious enforcement officers that's when we can maintain our Revampanga, Revamugunu and Nyakimi. Because by next financial we shall have those enforcements which will assist us in enforcing those people who have big-headed, who are encroaching on Revampanga, who are dumping garbage around Revampanga and Revamugunu. Makora gagasha kwa Justin Nyakaisiki ahabwa Sky TV Agenshong.